Yes, proceed. Mr. Speaker, negere kana Mabijo kile bitsa batho a re leka tsena mo leboteleng. Mme a ntse itse gore ka ga kgonega. So, I want to goromente ka bo Mabijo, go to hela yaana, motho a ntse itse gore this thing is a You want to go out? Sit down. I'm standing up. I move out. Take him out. Take him out. Remove him from the house. He's disorderly. Yeah, it is disorderly, Mr. Speaker. Oh, Senate arms. Remove Keorapetse. Remove him. I will call you the floor, sir. Mr. Speaker, ke ra gore ha ile gore le hokole le re godileng ka lone mo di daily newsing le teng re bona le dirisiwa le ratiwa ebile le ruta ka ditsela tse di harologaneng le masomo go kalo go siame Mr. Speaker ba bereki ba di technical college ne re bona ko Mauro na ko Mount Technical College ba gasiwa le lahatselote morago ga ngwaga ba busiwa gape gate ba boele gone ko ba boelang teng kwa ke gone Mr. Speaker re ipotsa gore na ro ka transfera mmereki gore ha tsole ke go thoka ga gompieno ngwaga o tana go yone o bo mmusa gore boela kone ke re ga ke tsole ke go thoka teng ke sone ga ngwe re tare dirisa mago kwa ntsana re ipotsa gore na re se mo sa arabe re sa se bone kana jang. And the impact, the negative impact, di tshwetso tse di nnile nna yo mo ba bereki mo baneng nna ke dumela gore ha re bua ka bana gore ba boele sekweleng mentse re itse gore ba go boela sekweleng morago ga ngwaga tse tharo dithopo tse dingwe di goroga ga re direle bana sentle se nka be re se bua gompieno ke gore ditshenyegelo tse tsa bonetse tse di dirilweng ka bomo a ba di duele ke sone se nka be re se bua gompieno e seng gore ba tsamaye ba go nna ngwaga tse dingwe tse tharo mo ngwageng wa bofo go lebile dithopo ba busetswa gape mo dikweleng ga re direle batswana sentle Mr. Speaker. Clarification. Go ile ga nna le ke tagoga honorable go ile ga nna le temporary employees ba neng ka gore bana ba bana ba tsero ka mogoko ba ne le bona ba hirwa ba le bantsi ga go setse dithopo di heta go pala le bona be ba dampi banana bao ba ne kana ba bereki bao ba ne ba hirile temporary ba ne ba tswa kae mo ditirong tse dingwe ba bona gore ba bonye mahulo a matalana ba dampilwe ba mo mathateng gompieno botshelo bothata bo apala e tare morago ngwaga tse tharo gape ba bidiwa bona nthe jaaka goromente yo a dira ditiro tse di gakgamatsang. Mr. Speaker, ne re itse gore e tare ha go tiwaga re ta bolelelwa gore bana ba ta tsena mo dikweleng tse di ikemetseng ka nosi na re sekwele sa technical college se se ikemetseng ka nosi mono ke sehe go lo mohela mo go supa thoko ba maruri e re hiwa go lo mohela mo go supa thoko ba maruri e hiwang batswana mme kana ba le lebeletse ba le reditse ba itse matshelo a bone ba itse dikwele tse di leng tele tse di seo ba itse gore ga gona brigade e le gore e private ke di brigade tsa goromente tsote gongwe go kana le parastatal gale gongwe le bua ka bo ramatea jalo million ntse ke ya goromente ka ke parastatal so mo go teng ba go tsena mo dikweleng JC holder go twa go tsena mo sekweleng se se private a dikwele tse di private mo no re itse bona go Lincoln Queen a Lincoln Queen ka mamogela ha kake go mo ka bo gone go supa ka ha ileng gore ga le tseye thuto ya technical college ga le tseye thuto ya di brigade ka teng mme kana ke sone se re tswang kgakala re se bua re kade ya di artisan ke yone e tshwereng itsholelo mo mahatsheng ha re bua ka manufacturing industries artisans ke bone batho ba ba producing in manufacturing industries ha re bua ka textile industries Clarification.
motsotso hela comrade Motlotlegi, ne ke re ala go correcta gore the private institutions tse di ikemetseng ka nosi di ruta technical skills di dintsi thata. Go na le tse di rutang ka textile, while they can take about 300 students at a go. Go na le tse di rutang ka jewelry, bone bo leng konkwini le bone bo to university, ba se ba na le go ruta ka jewelry, bo furniture design and all that, which are some of the skills that we are offering in our schools. Me gona le culinary gape ba gore ba teng ile ba gore se re ba thusa gore ba tsaya some of the facilities ba expand ile ba tswana ile ba nana gore be gona ba rutunsa ne ke re hela gongwe ke bua hela ka go ne re se ke te ke bolelle ntwe gore di teng ke go bolela gore di teng te be re thusa ene tsotlhe ke tsa ba tswana bontsi ba tsone le tseno tse le go dintsi di dira gore ba ithutunse monga. Thank you. Yaanong la go helorra ne ke botsa gore a ga gore re behe batho madi re ba refunde ditshenyegelo tsa bone a tsa gore gone mo go tla ba ha di skills tse ba tla di tlhokang go a go pele mo botshelong. go senyetsa motho ha o mo duela tshenyo ya gagwe ye o e dirile mo go ene ga o mo duelele gore a tswelele le botshelo jwa gagwe mo duelela tshenyo ya gagwe ene botshelo jwa gagwe o tla tswa mo go ene gore o bo dira jang. Ne re bua ka education with production gompieno ana ga re itse gore di-tertiary tse di-brigade tse a le di isa education ministry wa basic education a le di isa tertiary go rile tu mme lehatshe le batla go itse gore na re bokamoso jwa tsone ke eng babereki ba batla go itse gore na re bokamoso jwa bone ke eng mathata a ba wetseng a bo delayed progression a ile gore ga ba promotilwe ba eme go le go ngwahela ba sa le ba tsena mo ministering wa go tona selo seo se emela ka dinao. Amahi. Ke a leboga motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa ntlo e tlotlegang ya palamente le nna ke lebogele sebaka seo se neetseng gore ke akgele mo mafokong a tota e le go ema nokeng tshutiso e tlileng ka motlotlegi majaga mme ke ema jaana nokeng ka gore konokono kana ya di-brigades le tsone di-vocational training centers ke yone thuto e re batlang gore e be e le gore ke thuto ya sennela ruru e nang le maduo e re ka reng education of production bogolo thata re lebile yone maitlamo le maikaelelo a the knowledge economy e re batlang gore yone e tsamaisang itsholelo e tsamaisa lefatshe le go le isa ko itsholelong e fa go dingwana. Jaanong dilo tse gape ke be ke lebelela gape gore re lebile gore re ntse re ta re lebile ka fo go ntseng go tsamaya ka teng le ka fone di-brigade di tla ka teng mme jalo ga e le gore re ithutile sengwe. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Amsamai. Ke a leboga Mr. Speaker. La re ke re procedure bango ka kwa ba chaira le wena ba re gorileng ke ne ke re ke botse Mr. Speaker nna ke mosha ke botse gore ha ke ntse jana Mr. Speaker o nkopa gore ke nne hatse kana ke didimale ke bo ke sa dire o bo ntha gore tswela ko ntle ke bo ke tsa dibeke ke tswela ko ntle a go maleba Mr. Speaker gore o boa gape o mpiletsa mapodisi gore motse a tswele ko ntle Out of order. There's no procedure you are using. You're out of order. Take a seat. Ke a leboga motlotlegi motsamaisa dipuisano tsa palamente ke go nkentsha hela mo molwaneng wa me ona motsamai mme le gale wa ithuta gore molato yaanong betso ke ne ke supa jalo gore kana ga e le gore go na le dingwe tse ne re bona di kile tsa nna dintle mo di-brigadeng tsa rona jalo ke gone gore re eme mogopolo o nokeng ka gore tota re lebile gore di-brigade di kile tsa nna le tiro e ntle thata go le mogologolong ke yone marakanno a ditsela a re boelang ko gone gore tle re kgone gore yaanong tsotlhe tse e leng gore re di solofeditse batswana re kgone gore re tle re di ba neele ka
bonatla bo bo ntseng jalo ke lebile jaana ke batla go tsa kgannye ya di-brigades gore a se ka nna hela gore bana ba boela ko sekolong mme nne gape gore tse e leng gore di ntse di tokafala mo bošweng jaaka e le curriculum jaana gore re bone gore ra di tsenya mo dithutong tsa bone gore be go ithutela tse e leng gore di a ba kgatha ebile ke tsa gompieko tse e leng gore di ka kgona go tsweletsa matshelo a bone re ntse re bua thata ka gore re batla go dirisa thata marang a letsatsi e le yone technology e teng mo gompiekong jaana a e le gore mo teng ga curriculum eo dilo tsa go nna yana di a tsena solar technicians mongwe o ne a bua ka di-borehole technicians drone technicians ICT ka kgang e ntseng jalo re bua gape ka tse e leng gore ke tsa bo robotics ka fonne mongwe a bua ka tsone jalo re be re bua ka bo ecotourism gape tse e leng gore re bona e le boranyane jo bo teng jo bo ka nnang teng ke rata ke tsaya dikai tsena go ala le gone go netefatsa gore re tlhaloganya se sa di-brigades se ga ke lebelela kwa gara motswa ko ke tswang teng ko tswelelopele brigades tswelelopele brigades re simolotse re e bona e le gore e dira bo draftsmanship e dira construction engineering e dira bo mechanics bo electrical ka nako tseo mme ka nako tseo go ne go le botlhokwa thata ka gore ne re bona e le gore le ga ba sena go nna ba ntse ba tsweletse mo sekolong di-practical tsa bone ba di dira gone mo motseng a ke ka maphata a puso a ke ko di-counseling a ke ko eng mo e leng gore le monne ba fetsa mo teng ka nako tsa bo third year kana nne e le nako e fegela ne e le gore yaanong ba kgona gore be ba thapiwa le ba bangwe ba e leng gore ba setse ba ntse ba feditse gore ba tswelele ba age dikago tsa puso tse e leng gore tse dingwe di santse di le teng gone ko ramotswa koo se nne e le gore re bona e le maduo a siameng thata a e leng gore ana ba tswela mosola ebile a ba rotloetsa gore ba fome dikompone tse e leng gore yaanong di a ba tsetsa gompieko ba ga etse thuto ena ke rata ka rotloetsa banana gore ke thuto e leng gore e tsweletse thata ka gore ga ena retirement age unless wena gore ke la pele jalo ke yone thuto e re tshwanetse gore re e rotloetse thata gore e tle e tswelele e ntse itsisa ditlhabololo mo metseng ya rona mo dikgaolong tsa rona khansele e na le metšhine e mentsi thata e le gore go le gantsi e nna e senyegile mme ne re bona mo nakong eo e le gore e a khenekwa ebile go na le kontraka le bone ba tswelelopele brigades ba baakanya dikoloi tsa khansele di nna di le teng di kgona gore yaanong di thuse morafe ka di-service tse di tlhokagalang di sa tsamaye di ya ko digarageng tse di kgakala selo se ke yone ka thuto e ntsha maduo ke sone se re tshwanetse go se rotloetsa thata gore bana ba rona ba tsene mo teng re be re bona gape le gore re rotloetsa le ko di-mineng kana ko dikomponeng tse di ikepetseng ka nosi gore jaaka ba dira ba batla go tsisa batho gore ba tle ba bereke mo komponeng tsa bone re ba rotloetsa gore ba tsenya gape le di-training centers tse e leng gore ke di-vocational training center either ba tsaya e leng gore e tla bo e le fa e leng gore ba setse ba le teng jaaka go nkojwaneng ba ka ikopanya le bajwaneng vocational training center kana ko Francis Town ba ikopanya le Francis Town kana ka hela ke tsone dilo tse e leng gore di thusa gore di-skills tse di tlhokagala mo mining di be di tswa mo baneng ba rona ba batswana ebile le bone ba e leng gore ba tsena mo go tsone gore ba tle ba bereke mo go tsone dikomponeng tse di ntseng jalo re bona jalo go direga ko majwe ko e leng gore ba ikopantse le bone ba CITF le ba bangwe jalo gore ba tle ba kgone gore ba dire yone that training facility e leng gore e tla bo e ntsha di-skills tsa di-artisan tse di tlabeng di bereka mo komponeng ya bone go thusa ditlhabololo tsa di-mine tsa rona kgwa maqau le yone e tlabe e diragela jalo honorable ke kgonegile ke utlwile o ikganetsa maabane gore ga o itse le gala ka gore e rile ke gore a ke ra re ko mmineng o bo o sia ga ke ka gakgamala mme e ntse fela jalo le ko Francis Town e teng e leng gore e tla bo e ntsha di-skills tsone tseo dilo tse ba ga etshotsana ke tsone di re thusa gore re kgone gore re itirele mo gae ka di-skills tsa bana ba rona re ne ra lemoga le ko di-power stationeng ko bo morupuli e le gore a skill like coded welding ke skill yana se e leng gore sa tlhokwa ga seo jaanong re rotloetsa thata gone gore mo di-training centera tsone tse ba batle ba tswa ko bontle ba tla go ruta bana ba e be e le gore ba tlogela tsone di-skills tsa coded welding re tle re kgone gore re maintaine re be re administere ko di-power stationeng tsa rona ka tsela e ntseng jalo ke leba gape ko bananeng
ka gore gantsi mo gongwe e rile ga re gola rona ne re ipolelela gore gongwe dikolo tsa bo university ke tsone hela tse e le gore re ka di leba mme bagaetsho boswa jwa go se nnela ruri ke jone ya thuto ya di-brigades le ya di-vocational training center ke lebise ya jaana ke gore maloba jaana ne re ntsha diprojekte tsa biogas tse e leng gore yaanong go fetlhwa motlakase ka boloko jwa leruo le re nang le jone mme kana gore o pele ga o ntsha one gesena go na le one ditoromole tse e leng gore wa di aga tse di bidiwang di-digestara tse e leng gore di dirwa pele gore di tle di atlarele one gesena pele ga o e tsenya mo lethompong e le tlabe le ya ko stofong e le tlabe le ya ko di-lighteng tsa gago tse o di tshubang jaanong ke ne ka itumela thata ko brigadeng ya mosopa ke fitlhela e le gore go setse go na le bana ba ba graduatileng ba e leng gore jaanong ke ne ka ba rotloetsa gore formang kompone ka gore di-biodigestara di le 200 di setse di le mo tseleng gone jaana tse di dirwang tse e leng gore e tla re ba bangwe ba ntse ba bona tsone di-biodigestara tsena e be e le gore ba batla gore ba itirele le ka madi a bone lefatshe ka bophara ke teng fo e leng gore yaanong ba tle ba hira bone batho ba gore ba ye go ba agela tsone ditoromole tsena tse e leng gore di tlabe di atlarela gese ena ke yone e leng gore e tlabe e thusa ko metseng e ko magaeng gore ba kgone gore ba agele be ba nna le di-light le one cooking gas ke tswelela gape ke re re tsweletse ka go ntsha di-guideline tsa solar mme kana solar e batla gore e installwe e batla gore e maintainiwe e batla gore e dirwe dilo tse dintsi jalo re setse re kile ra traina bomme ebile e le banana gore ba tle ba kgone gore ba dire tsone servicing ya di-solar lights tsena so sena re se dirile hela mo go tsone dikolo tsena tsa bo brigade le dikolo tsa di-vocational training center yaanong tota ke le ka go supa thata gore ke ema tshutiso eno keng ka gore bana e re ga ba tsena koo re kgone gore re baakanye le curriculum ya bone e leng gore e tla ba itebagantse dilo tsa matshelo a gompieko tse e leng gore di tla kgona gore di ba kgontshe gore jaaka ditiro di tlhaela ba itirele ba itlhamele ditiro mme ba ikhire be ba hira le bankana ba bone le bo monna a bone gore ba tle ba tswelele ka go dira se e leng gore ra se batla sa go sutisa itsholelo go tswa fa e leng teng kwa godingwana ke sone se re reng re tshwanetse ra rotloetsa tshutiso e bagaetsho le gone go tshwaraganela le thuto ya bana le goromente ka gore goromente ga ka ja kgona a le nosi ke feleletsa ka gone gore re na di-factory shells tse di idle tse e leng gore di setse di le teng di ka tsenya banana ba go itshimololela dikompone tsa bone koo jaaka ke bua ka di-factory shells di le ko taung ke re taung ko ramotswa ke re banana dilo tse di teng tsena jaanong ko gore ikopanyeng le di-office tsa bopalamente ba tle ba kgone gore ba le bontshe dilo tse e se ka nna hela wa re nnyaa nna nka ke ka ko brigade ke yone thuto a se nnela ruri ke yone teemane eo ka sengwa ya mogwa ke ope ebile o retire ka nako o batlang go retire ka one ne ke re ke eme ka mafoko a ke eme thutuso eno ke a leboga motsamaisi dipuisano a ba ratele tla ke go leboga Mr. Speaker mme le nna ke mehelana ke supe gore ke ema Honourable Majaga no ke mo tshutisong ya beileng palamente pele ke be ke supe gore Honourable Majaga o na tla ka tshutiso e ke dumela gore tota le ka go gatelela mo statementeng se nna sa dirwa ke tona yo maleba Honourable Balopi mo ngwageng o hitileng kana ke one o simologa ga na supa gore ba botlhe ba e leng gore ba admitilwe ga bana go latlhegelwa ke dipotla tsa bone tsa sekolo mme Mr. Speaker re tshwanetse re supe gore seemo se ntse yana bana kana bana ba hela minister a sena go ntsha statement ke sone se e leng gore se go tlile Honourable Member of Parliament for Natagweta go tla ka tshutiso ya mohuta bana nna ba hela ba go bona anong dikolo go bo mogokgo ba ba bolelela gore anong ba ka boela malapeng yaanong go setse ano go tshamekiwa mo dingwageng tse di hitile mo nne tle re ga re sentse re gola gote go na le spinning ke gore le dio tsa head and tail ya la ebele gore no yaanong wena o boela lapeng yaanong mme ke gakologola mo nakong eo Mr. Speaker ke ra tona ke re kana gore a gore anong nna re itse gore ko yana tona e se ka re ga re tswa ga ba ga go nna le tono o mongwe gape yo o tla helelang a over
rula kana overturna ditshwetso statement seo se boleletseng palamente jaanong mme go supaetse gore no matona a mantsintsi yala yanong ga re tswa mo teng ga palamente yanong go ba bantsintsi ko kgaolong tse di gasameng tsa rona mme Mr. Speaker ke re tshwanetse re dumelela gore tota bana re tshwanetse re bone gore ba neelwa diphotla tse puso ena ya di ba solohetsa ya ba neela dikwalo tsone tseo tsa gore jaanong ba amogelesegile mo dikolong tse di ntseng jang mme ebile gape Mr. Speaker re tshwanetse re kope tona yo maleba gore kana yaanong ga e le gore tona bana ba tserwe e le palo e hitileng a ko re ira ka mahatshe a mangwe a ira re le se gore re tla bereka ka letsatsi ka gore bana ba bereka ba ko di-industry tse e leng gore ko bo Honourable lefoko nna ba tshoma sekgwa se sengwe ba le ko di-mineng ba re gona le bo contops le gore ba bua gore ke continuous operation mme le gore batho ba contops ke bone ba e leng gore ba ithutetse ditiro tse tsa diatla go netefatsa gore anong ba bereka bosigo le motshegare nna tumelo ya ka Mr. Speaker ke gore ha ile gore re ne re tsere bana ba ba hitileng palo ya sekolong sa Jwaneng Vocational Training Center re ne re santse re ka tswella ra dumela gore re ira mo go teng double shift mme sen double shift e leng gore e lebaganye le letsatsi e le double shift e lebaganye le gore di hour tse ngwana a tshwanetse go dina mo sekolong ke tse di lekanyeng ka gore ha o tsaya gore ko Norway Mr. Speaker ko the north end of Norway ko bo Tromsø letsatsi ga le tlhabe for the next 6 months on the southern part of Russia mme dikolo di a tswelela mo go rang gore ha ne le gore ba dumela gore ba tla ruta letsatsi le dule go ne go ka se thuto e nne teng mme le rona hela yalo ha ile gore re ntse le kgotlho yone go ka be re kgonne gore re hire matitšhara re be re ba bolelela gore lona lo ba thuto ye e leng gore ano e tla be e le gore ke a shift ye e leng gore ke a bosigo ye e leng gore re netefatsa gore bana ba e leng gore bana ba ra ba tsaya ka dipalo tse dintsintsi ba yaanong ba neelwe thuto ye maleba mo di-houreng tse di lekanyeng e be e le gore anong ba tswa ba go tsena mo mebileng ba iphataphatela anong ba neetswe dikitso tse di lekanyeng ka gore ga e ne e le gore kitso gore ba lehatshe le lengwe la ba Russia ba gate in 6 months ba kgona gore ba agile planta e leng gore ke ka tsang dingwaga ye ne ka agiwa ha e le mo ga rona gore gongwe rona re ka ya ga 3 years bone mo go 6 months mo le hijilone leo ba tla ba agile peng new power station e leng gore no e tona mo e leng gore bone le satsi ga la ba tseela sepe se se berekang ke di hour mo go bone mme le rona ka gore tota re dumela gore re tshwantse re nne competitive a re netefatse gore re ska ra ba sepe mo letsatsing re dumele gore no jaanong re na le di-facilities yaanong di-facilities tsa rona ga nka ka tsa robala a re netefatse gore re nna le ba e leng gore tla re mo bosigong ba di dirisa ha e le gore ba motshegare ba tšhaisitse ke gore ke gona yala mo e le gore ano re ka gore re setse re na le bana ba bantsi and ga re na madi a gore re tswelele re age dikago tse dingwe mme re na le ba nang le bokgoni jwa go tlhatlhelela bana ebile gape re na le quotara e e lekanyeng ya bana ya go tsena mo dikolong tsone tseo jaanong re tshwanetse re netefatse gore no re se ka ra nna ra boa ko go Honourable Matseka re batla madi gore re age dikolo tse dingwe tse dintsintsi mme bana bone ka ga ba tswagala re sa ba neela skill yaanong nna tumelo ya ka ke gore re tshwanetse re tse ditsela tse dintseng jalo Mr. Speaker mme se sengwe se ne e le gore Mr. Speaker ke batla gore ke tle ke bua ka sone ke gore Honourable Latisitse ona a supa ka ha ba depsona ba nang le kgatlhego ya go bona gore ba tokagatsa kana ba tlhabolle dikolo tse di mo kgaolong tsa bone ka teng go utlwisa botlhoko Mr. Speaker batho ba depsona ba na le keletso e ntseng jalo mme go supa ba ministry wa ga Honourable Balopi bone ba sena kgatlhego ke gore ha e le gore ba depsona ba rona ha e le gore ano ministry o ka re letlelela bana ba traina mo re tla netefatsa gore be le gore ano ebile ko e leng gore ba practical tsa e tla be le mo teng ga mmaene gone mo ministry o ka se go emele ka dilo Mr. Speaker re be re ka ntsha bana ba e leng gore e ka re ka moso e be le gore ba computer le ba mahatshe a mangwe ke gone ya le gore re ka moso bo bona statutory instrument tse e leng gore ano e tla be di tla di supa gore ano ra go tsa matlina ra kontla e leng gore a go bereka ko di-mining go bo go tono ke bone ba ba nang le experience jaanong ke tsone dilo tse e leng gore tshwanetse di ngomola pelo Mr. Speaker go ipeeko nna ke ne ke dumela gore ga re leng teng
Honourable Balopi o ka ba setsa ntse ha tshele batho ba mmaene go dumalanye go saenwe ditumalano tse di leng teng bana ba setse yanong ba bereka go tsena ka ko mmaene jaanong go lebega ile gore kgatlhego e tona yala ke gore no production e leng gore re tshwanetse re bone gore bana ba e leng gore ba ithutela tiro ya diatla ko lejoaneng vocational ke kganya gore ba kgona go ira meriri e be le gore no ke botsone ditse ka gore ko mmaene hanka ka ba go ira meriri kwa ba tshwanetse ba go kgereka di 777 ba go kgereka di machine tse di tona ba netefatsa gore no skills sa di arc welding ba se dirisa mo teng ga mmaene jaanong go mpie kwana ga gona sepe se e leng gore sa iragala kganye ke sale ke e bua le motlotlegi ngwa go hitileng e bile ke rotsane ke lemogile gore ke tshela ba le ba tibale gore a gore ka tsela engwe mo ne yana gongwe ka gore motlotlegi o ka tswa ntloile ano le la gago ano le hetala ko kgaolong ka gore ha nne le gore ga ntlhwa o ka ba sa bolo go ya ko kgaolong dilo tse tsotlhe di iragetse ano sontse kilo ya gagwe e hetala ko batlhophing Honourable Balopi ke batswana Clarification. Balopi. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ne ke re batla go tlhomamisa mo gore re atile gore na ke motho o itseng go tlhoa yaanong e rana bua ka nna na dirisa magoko a molemo a ska dirisa thata ka gore ke mo tlhoile yaanong ke sa tlhoa batho ba bangwe. It's a very bad accusation because tota nna ke tsa gore ya colleagues ya nka tswa gongwe ke sa rate ditiro dingwe tse mongwe mo ka o lengwe hela o pehela ka tswana ka di dira ke seng go ka moila e ne kopela gore o mo nthuse gore o mo re gore nya withdraw that thing because o ska re Balopi go tlhoile jaanong o tlhoa batlhophi ke a leboga. Thank you, Mr. Speaker. Tla go leboge tona. Mo molomong ditiro ka tswa ile gore ga wa tlha mme ditiro tsone di bonela gore ke tsa motho o tlhoileng. Ha ditiro ne le tsa motho o sa tlhwango ka bo se tswa go tsena ko kgaolong wa netehatsa gore re netehatsa gore ra ga bana ba batswana ba ile gore tla re ka moso ha ba aloga e be le dialogane tse ile gore di lelwa ke di component tse di ikemetseng go netehatsa gore ba itse gore o ba peile ka bitsa e maleba gore no mme mo ko bo khwema ka ba ka go tsena e bile gore re sa bonye ko bo rapa ko bo kae ko di mining tse di lemo ka gore o tla bo ba peile e le letsopa la boa maruri jaanong ditiro tsone rra dia supa wena mme mo luliming nya motho e leng gore no o lo rato mme ditiro tsone di supa le tlhole le eteletseng jaanong go kotsa le tlho mo ditirong jaanong ditiro tsa gago di tshwane le loleme lwa gago ka ha lo buang ka teng batho ba kgaolo ya bophirima batho ba jwane mabutsane ba tla ba bone ditlhabololo tse e leng gore di ba tshwanetse tse reng ha batho ba di ithaopela ba sa re kopa sepe mo pusong rona ha lo ka re letlelela re tla aga bana ba le hatshela botswana gore e tle nne letsopa le e leng gore le ka elediwa ke ditšhabatšhabane ke sone a le sena ke se buang jaanong ke sone se ne ke ratela gore no ke setse ke bona gore anong ka ha o ntlhoileng ka teyano go kotsa letlhogo la teng bogolo nna ha o ka mpolela gore ha wa kwa ha o batle ke nna teng ga nka ka tsamaya gore go kopana le batho motlotlegi gore e be le gore ano ka gore gongwe e kare ga ke tsamaile le wena a heroga sebete ke tla sala gona wena o botsama e be le gore wa go kopana batho ba ba le ditlhabelo ke sona le sena ke se bua motlotlegi jaanong ga se kganya gore tota ka re o motho o tletseng puo ye e seng maleba ditiro ke tsone di seng maleba puo yone o siame ke a leboga. Thank you very much, Honourable Speaker. Kanye hasla ntaita mo parlamenteng, Honourable Speaker. Ke gakologa la etaka ka Honourable Ramogapi last ka November session. Ngo hitile. Me ka ta gakolla Honourable Balopi. Se ne re bua ka sone kana kwa teng. Kana kwa teng ke ha re tswa go dithophong a re go te kana bana ba kubile mo sekolong a re bana ba o kana ne go gobilwe hela le ba ba sa itseng go kwala tota ke sone se o bonang ba ntshitswe ba buseditswe ko morago re batla go ba thotha center ke ba go kwana kana ko eo ka November session ya parliament ha re mo gape ya tisitse potsone me na kwa tenna gape go lebega tota ka ha na bua ka teng go lebega go dumalana le kganya ga Honourable ke kgolegile gore mananeo ke mananeo a direletsweng gore a ngoke batho a sedile batho ba ikutlwa ga ra dithophong e be re hela re tswa mo dithophong ba ba dampiwa hela ya lo utwa gote no go gobilwe hela go dirisiwa mo go kwantseng yalo mme Hasland ke re bone gape le ka target 2000 go ntse go ira hela ya
What target 2,000? You come up with a funny name. Got the target 20,000. But I want to 20,000. You know, to put them in a weak class over Robert Train, Honourable Balopi. Now, what then they keep working? BQA. This accreditation. So like Honourable Balopi, you are always here talking BQA accredited, BQA. What does that mean? What does it mean? Honourable Muzunila always comes here and tell us about the quality of water and salinity of water and quote the accreditation body, international ones. Who is accrediting BQA? Eh? Who is there? Who gives them the power to do that? We have a problem here. We have BQA accrediting, and then after accreditation, clarification. BQA accredited. Have a graduate, have a registering, professional registration bodies, like Botswana Health Professions Council, Botswana Engineers Registration Board, and others. They don't qualify. That's the situation. They don't qualify. Even if you were to send the student outside the country, they won't recognize them. It's unlike the University of Botswana and other institutions. They will not recognize because they don't know what BQA is. They don't even know what it's doing. We don't know. I don't know. I asked the same question in November last year. He is not coming out very clear. Unlike Honourable Muzunila, he's convincing that at least he's doing something and linking these courses so that they make sense. Legislators. Now my interest, certainly in Madiba Brigade. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Thank you very much, Mr. Speaker. I don't think it's... thank you, sir. I don't think it's procedural for Honourable Tsere to keep accusing Balopi of not doing anything BQA when we know BQA is not under Balopi's ministry. It's under Ministry of Tertiary Education. So I think he must ask Ntse as super Balopi Kamunana. So I don't think it's procedural for him to be saying these things. Thank you, Honourable Rakhari. You want me to withdraw? I can't withdraw. He's the Secretary General of the BDP. He represents the thought pattern of the BDP. That's what I'm saying. And that's what I've been saying all along. This is the thinking behind the BDP, is to abuse and ruin the future of the children. That's exactly what you are doing, together with to secure employment for our people. You take it very light. And this is the view of the Secretary General. So clarification. You should be excluded. No. I grant. Ropi, ke leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ke leboga Honourable Sere gore bo shakana o bua ka tshagalo e kana ka. Mme kana nna ne ke tsere gore o tla tla ka ditharabololo tsa gore o guide properly. Ana o se o tsenya gore o bua le nna ke le Secretary General. O batla gore ano be ke tsena moraling hela ka o tsena moraling. Mme potso e boditswe, the motion is in front of us. Re le ka gore ra arabe dipotso tsa teng. Mme ke batla gore ke go gakolla gore go tla ka dipotso tse di maleba, very directed, so that this kind of peripheral questions in this issue gore re kgona gore re go arabe kanta ya gore ke potso e mpotsang ke ise go ministry mo maleba e be re phuta megopolo gore to kgona gore go thusa batho ba kgaolo ga go ba Madiba le ba bangwe ka tolamo ka gore go shakgala le go omana tsalame go ga kgona go thusa sepe se se kalo-kalo ga re ya kopeng. Thank you, Honourable Balopi. At least you heard me. Now, issue ya gore, am I bringing solutions? Yes, we have brought solutions, several of them. The one aka Hangumpian, let's work on improving infrastructure. Let's work on that. The concept of education with
It's sorry. It's COVID time. We have hit the 2 hours. If we can take a recess for 30 minutes.